Shopu yahigabo abari kwiba amataka agekanisa ari kugira ngo okwiba amataka agekanisa n'ikindi kibashemerire kwetantara kandi bagagaruze ari kugira ngo kugatwara ne babani biha emiceno hamwe na no kwija kucererwa emanja owaruhanga ebi abigambire obwo ari kutaho emikono ahabikiriza anana munana ababire bariyo nibatebwaho emikono hati hona abakaino muze okutwara itaka lyekanisa nibayibirira mpora sasa muno kandi ubasanga bali bakurisitaayo itaka lyekanisa lyabandi misangende kyali mu kanisa mu koti tuterera abantu ekanisa baiga bwayo kola emirimo niyo itaka nenyo abantu muri bekanisa bete kanisa mugireke ebene byayo kandi usobozi bwayo no kwesobole kurakurana abakuri mu itaka lyekanisa muri bugemu mureke kanisa ekole emirimo yayo. Bishop abahigire kandi yahabura abikiriza ogumani betantara ebintu ebiri kubaremesa kuhamya edini yabo hamwe na no kwikiriza kwabo ngo kandi bagaruke betantare okukora ebibi na kurugirira omyanya eyibari kuturamo ndi okugumiza kimo okwikiriza nikyo kuroraho nikituhana abantu abarungi good community abantu abujunanizibwa abantu abakulinda obusinge abantu abatakutwara kubi bagenzi babo kandi nekyaro community yone irimu abantu abari kumanya nibesiga ruhanga kandi bakora bya ruhanga gonza n'obusinge bubaho kandi nabayikazi baba n'obusinge. Joseph Arituha oli leader owa Bobo Church of Uganda agizire ngo ekanisa obwa hatekozire ogwayo munahabo cyabazire nabo bashemerire kutandika okukora omwogo gwabo kwereza message kugamba abana hamwe n'abazayire tumanye abana ebintu bitubegeseze abana abantu twikaire nabo nimbegesa nabegesa kandi umurorerezi yasimu so nkusaba abazayire bona abaina abana bana twikiri bayikirize barorera abana umubigambo bimbegeseze ni kuko ruhanga abakonyere harimo abana abagena ni warugamu ni bagenda basomese yibo ni batandika garuka mu kuriya bisiyaga n'ebintu ebindi kunywenjaye nkusiterera abana bange abensomeseze hatabamo abakugenda kuriya bisiyaga nabakunywenjaye abana bano tubatahize omuyekalo ya mukama kandi bayizire bateyirwe hengalo bagumirwe nk'abakurisitaayo hata bakusaba kwebaliriza nahabweke ito abazayire twine omulimo mukoto muno ababemereire mu church hata ogwabakozereke bagumazire ati omusayire ndiwo sigayire oli mpagi eyo kulolera omwana ono. Darison kusima oli kansara owegomborora eya bombo yahiga abemyeto okureba ngo nibafayo ahakwebembeza okushoma kugira ngo base kutunganya ensya ebonire utakamazire kusoma utapapa weyongere yosome habo kuba certificate yogenda kufuna ekyo nuwagenda kufoka musayire wawe nuwagenda kufoka obalo nuwagenda kufoka akufoka balo kana afoka mukazi wawe hati certificate yawe giterigamba tuwahire kuroli eja kuherezo kuhika kumalira nobo hika retirement si basiganywa kusasura pension amakuraga gasha kwa God asaba twaza kumura okache ngaruke n'amakuru ku rugahero ihanga